Kalugurang mga bandaan, kinasal pandayanan, kinggara tamo kong pamibiyebye, dakal tamo kaluguran. We have our own circles of friends. Dengaliwan tao, kakilala tala mo. Dengaliwan kaluguran, we know them by name. Dengaliwan kaluguran, balutala dress, balutala ugali, pero di kaluguran, ang malapit ka rin puso tao. Etala mo kaluguran, nunek kaluguran. My dear brothers and sisters, ngayon pumaldo iti, pag masusyan tao, ing pamikaluguran daw, Jesus, Isanta Marta, Isanta Maria de Betania, Ampoy Lazaro. Ingkaren ang pamikaluguran, makasentro ya kang Jesus. And the same kind of friendship the Lord wants from each of us. Kapamila daling pamakikaluguran tamo kaya, King Banalamisa. Nung lugarin kapamila daling Banalamisa, we center our life in Jesus. Uling buri na maging kaluguran na katamo. Uling kaluguran na katamo. Kuday may mga tao, kaluguran me, atin niyang lugar king puso mo, then you are willing to spend your time, your talent, your treasure, and your life for that person. Ating para sana po ning kakatamong pamanyimba, irasanang maging malalam, ing kakatamong pamakikaluguran, king ginotamong Heso Kristo. Kaniting Banalamisa, kaniting Banal Evanghelium dimdam tao. Dimdam tayo kang the miracle of the multiplication of 5 loaves and 2 fish. It could be a very embarrassing catering problem. Nung dempakanan mo, 5,000 lalaki, ang buong babae, ang buong anak. It would take a lot of money to feed 5,000 people. Inyapin niyang sinabi na ng Ginoo, pakanan niyo rin tao, may problema na rin alagad. Tungkol keng pamanganayapagda, because emanagyo, ingadwang dala na dinaryo, para pakanan na rin tao. Nga nang sinabing Felipe, no ka rin sa mo saling sinabi, ba nga pakantala reting tao. At nga nang Andres, nula mo, reting at wangasan ng pong 5 tinapi, para kareting takala tao. Nung suryan tao po yung sinabi ng Felipe, ang pong Andres, they are bordering on that kind of mentality. Isip kulang. Isip anak. Kulang ing pera. Kulang ing adwangasan ang pong 5 tinapi. Itang isip da, isip kulang. Isip negative. Isip problema. Problem-oriented lang. Masasawag na kitang problema. Masasawag na kitang kakulangan. Dabot nga ng Ebanghelyo ngayon, balo ng Jesus nung nanong daptana at sinabi na iti, Banek subukan ni Felipe. The Lord sometimes wants us to give. Di na nyo lang pamanganding taka na tao. It is a challenge to share, to get out of our comfortable lives, to share what we can give to other people. Isip kulang in mimiral karera, pero isip sobra-sobra, isip sagana,
ingaman wana ng Ginoo. Bali po, when we look at the problem, lalo yung darating problema. Pero na naman bakit sinapit tayo ng Ginoo? Ganapanan, bakit ang kakulangan tao maging ganap, maging sobra-sobra. Idanisip mamaralan, yang buri ng maghari ng Ginoo, karen puso tao. Maralas ng oras ng pamangan, isip kulang, isip ala, naloy ulang tao. Ating nasi alang ulang, ating ulang. At dinaliwa, magsilbi lang ang bulang taba, ang pontoy. Ating ulang, uling nakalakangkong kingilo, adobong kangkong, ensaladang kangkong, atsarang kangkong, lumpiang kangkong, kangkong in oyster sauce, ating ulam. Anakamong diskarte, anakamong pamamaralan, alakang disposition. O ito'y nga doon na ng Ginoo kaya katamo. Nung anak, it's not time to fret. It's not time na magsimamot ka. It's not time na magbusit ka. It's time mamaralan ka. Gawa kang diskarte kimbiyem. Busan ng kakulangan, kailangan mangibaboy disposisyon, ing pamamaralan, bangdinan niyang solusyon, ing nanumang problema. So naning gewada, delado ing Ginoo, deni limang tinapi ang pongat-wakasan. But before that, naning gewada ning Ginoo, paluklukan nyo la rin tao. Paluklukan dalang. This is one attitude of miracle in our life. Ating milagro, putang surrender talaring sarili tamong kitasan, ang poreng sarili tamong pride. There will never be a miracle of sharing nung matas tamo, nung makasarili tamo, nung isarili tamo mo, yang bigagap tamo. Paluklukan nyo lang. Remember the dulang darin Kapampangan, dulang darin Pilipino. Then dulang alalang bangko, alalang tabreti. Patsime nga naging dulang magtalpak ka. King Floring na ning kaya kambaling. Bala mo makanita yung gurina ning Ginoo. Paluklukan nyo lang, magtalpak lang yung bigot. It's a lower kind of surrendering. Kasi patsay ka, linuklok ka, masabuli kang mitangakan. Nung yung mabisang luklok, makanano na kang arangan ng Ginoo. The attitude of humility, the attitude of listening. Agyawa ng Maria, linuklok niya kabitisan ng Jesus. Puling-pulang yung daramdaman na kareng tao. Sobra ing balita nung misan, at ing kulang at nung misan sobra ing violence. Nung misan ing balita, puros mong patayan, puros mong kapanakawanan, puros mong hold up, puros mong aksidente, makasawa na yung makanya na balita. Sinawa ni siguro yung Maria kareng dredo sa daramdaman, pulang ingamanong yapse na rin tao, pulang yung babyan na rin balita at nung misang makabalisa. Dinaliwag yung katang balo ko yung Manal BTV, yung makiramdam ka rin balita, uling puros mong negative yung balita. And here is Maria, linuklok niya kabitisa ng Jesus, makiramdam niya karingamano ng Diyos. Ulimpotang makiramdam ka karingamano ng Ginoo. Ding kaya naman gawa ng labis-labis ing tula king puso. Sa nakaluban ng Maria de Betania magdulap tamong tula karingamano ng Diyos. E mo kingamano ng tao anong misan makagulo isip.
amano ng Diyos. Mipasno tamo sana, karing maya pabalita, adaramdaman tamo. Ali ka rin entredo sa chismis, apangalat na rin aliwang tao. Makasawa na ito, gusto na ito. Pero yung amano ng Diyos, agyang 50 tanang banwang sisimba, they will always fill up our hearts with joy, with courage, with confidence, with faith. Amanong suluning biyatang. Isa imarta naman, ating kulang kaya. Kulang iya kapibabatan. Kulang iya. Kitang kayang panatindi ka rin kabatad na. Simbong niya pa yung Maria kang Jesus. O Lord, sabihanan mo na yung kapatid ko, likwa na akong magdili-dili kene. Inuna na pa yung aliwang pigagap ting kusina. Baliyo, putang sobra tamo overwork, putang overfatigue tamo, putang sobra stress, ating tendency magbusit tamo. Ating kulang kang marka. Balabay ang mag-enjoy kang gagawa na. Kasi magreklamo yan eh. She would not work in silence and in total contentment. Ikwa ng migbusit. Ikwa ng migreklamo. Kasi ating kulang king biyena. Niya po nang ika, limunan mo yung Ginoo, aba sobra-sobra, maging sobra kang mag-alaka. Sobrang kababanlo, sobrang kapanayan, sobrang lugod, ing nabangnan mo. Ganapananing Ginoo, ing kakulangan mo. At inasaro pe pasubyanin mi. O yan yung meto masandi na epekto ng pamakikaluguran kang Jesus. The Lord as a good friend and as a best friend would not allow His friends to die. Masanding pala yung makipagkaluguran kang Jesus. Uling biyaya na kang pasibayo. Nano na rin ba kaya dapat tamong biyaya king sarili tao? Here is the call and a challenge from the Lord. Ing banal na Eucharistia, biyaya na kang pasibayo. Ibalik na yung diwa ning kerang kasalpantayanan. Ibalik na yung sigasig mo, king kerang apong Ginoo at king biya mo. Nyabi ni Lazaro, dakal kulang king biya na. Nyabi pasobyanin miya yung Ginoo. Bangketa maging ganap ing tulana. Sana sublita mong niya, king pamatikaluguran tamo kang Jesus. Sana kalugan ng Marta, midagdagan pa yung kapibabatan, sobrang kapibabatan, sobrang malugod na kasuyuan, masayang pamanyuyo, ingibiya tamo. Eta mo sana sasawang susuyong nipnong saya, sayang e sasawa, suyong e susuko. O kasi Marta magbusit na eh. Sinawaya. May bugling sumuko king obra na. Ali. Putang kakilala ni Jesus. E kasumawang susuyo. Sayang e sasawa. Suyong e susuko. Uling Ginoo. Di na nakang motivasyon. Di na nakang tulad. Bang sumuyo ka pa. Uling kaluguran me. When your friend has entered into your heart, then friendship become easy and light. Huwag yung maging epekto na kang marka. Liguranan ng Ginoo, aliwa mo rin kaya sandok, ampo rin kayang kaldero. Liguranin Ginoo. Pamaglutong nipnong lugod will make things easier and more delicious. Nga po dahil ka magluto, kamit ng lugod, inspirado ka, panemong manyaman ang iyapag mungking lamesa. Saan pa magluto tamo, ing pamanyuyo tamo, tamo sa samutanan kabusitan, nunen lugod at tulad ng akong Ginoo. Make that a basic recipe, an ingredient in our service to God. Martha, serving full of joy and full of love to the Lord. At Maria de Betania king kayang pamakiramdam karing kaamano ng Ginoo.
mipasno ya kaladwa. At pepas yang nanitang mal, aboting pabanglo, bilbal na kabiti saning Ginoo. Because great lovers are great givers. Miras na kitang punto ay Maria Ligurana ng Ginoo. At huling kalukuran, pepas yang nanitang pabanglong man, abilbal na, asina ng algal banglo. Pepas yang nanimbak na, para pulisan ang bitis ng Ginoo. Idya nga kilala ng Ginoo, she has turned a great lover. And great lovers are great givers. And poor lovers are poor givers. Sana rin pa magkikaluguran tamo ang Jesus, gawa na katamong great lovers. Willing to offer our time, our talent, our treasure, and our life for the Lord. Talagang tao. Makanya naman kailan ng unang ginawa ng Kalis, kasi bayo niyang empasan na markya. At binili ng Kalis, kanilang disipulos na tagawan niya ikawan at minumro kanila. Dilihin Kalis ni kanakandaya, indaya ng bayo, adalang ang ipan, amibubo para kayo at para rin sa tao. Bangkita mipatawaran ng kasalanan. Dagdayo hindi bilang kapikalalakan kanan. Ipasya tayo ng misteryo ng nasampantaya.